kubiyeta ebishaje byakuba nari ebishaje bintu byakuba nari kurigera bagahampuna ko gabe bishaje nyati omanyisa cyo bagisabiya ekinde kirimo kishaje kitushira ku bantu turiya ninga bihe tukogiye buri bishaje atu wakureba je ninjira abantu abinji ntuteka ntsika okusiko okusiko nokongera ebishaju ombere ushanga umuntu enyama wagiye buca eyine kishaju ekishaju cyo wakitumu umusafuriya ugariko yongera mbuto kandi ushanga enyama yonke yiwiha buca yo nebasa kwesika utagize urota utatire muna twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabenire banduka nitegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina benye ukana number 1 ekeri yo kujya mu shwe bo mushija okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino kuntu abashomeza kunabemba yebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara Odiative West na kwachiro makuru Agacencwire hamazina Mbabazi Charity kandi nyine Sunday brand erizoba nebiro bitano byo kwa katano 2025 eshaha nebiri ezo mwebazyo kandi nurwo kubanza ntuje kubanza twakwisiye bijamto gwa makuru kandi kutoragarce ntuje kwisiyaho amakuru Agacencwire ombwijire emeto y'amakuru ne kukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mchakwe kwatiro mu bibari kwega. Omugacencwire kireki igani 11 kurga rukunjiri behandikise kuzo mu polisi kandi aba bashabirwe okugira micemerunji mwana mwena za promotion akakoryo kamwe tukwitaga kuryo bunga bw'ibyo kagere cywa cyangwa
ukagumuka nuyitaga kugira imico mirungi. okwetegura oburo rwa NRM Rubirizi District erkwija kutera abebyo kwerinda barabura omurimbara. If an FDC know DP is in the register, the people in the village know them. Embeera mbi y'oruguuto rwa Mpanga Kibimba Kasinde Bisya abatura bekwatiremu bashaba bebembezi okubijuka. Tuhe ntukora kandi kwakusesekara tugakatugumizamo tukorana n'abantu banje. Abarisa batungo bwoma bwo kushara ebinyansi byente omuri kashari mbara. Mwenye nava abo bacuruzinge mushemeye kuba responsible. Emeto y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji ni bashomesebwa bakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwe. Mbabazi Charity na Sande Brian agana makuru Agacencwire ombwijire abantu abarukwinganigani 11 okurgo mu district ya Rukunjiri nibo babasize okwehanditsa okubasa kutaho mu kitongore cha Uganda Police kandi abahandikirwe bashabirwe okugira imicomerunji. okwehandikisa oko kubiraho ishomero rya Makobore High School mu Western Division Rukunjiri Municipality omu district ya Rukunjiri omuhwezi w'omujwekerwa wa president ahabwa district eji Wilberforce Ngom ahimbisebwe omukugambaho nabo abihanangiriza kugira imico mirungi kibahwera kuba basinguzi. Hano mwina za promotion akakoryo nakamwe tokwitaga kuryo buhunga bwinji ukagira ikifuba cyangu ukagumuka nuyitaga kugira imico mirungi. Imico mirungi neha nurutego ku respectinga baraba training batahuwa mani habwesonga ngo ebirebe nituhandika burizo buri mwaka kandi teki cyonka nogezaho n'ahandi hona otherwise titukwenda ngo bateketeke ngo yaba muheruwe wesi ingaha. Ongomo mu kugamba kwe ayonjire yagira ngo buri kimwe omunseji ni cyetengo kugumisereza. Echakana utaturuka mu kampu a training camp. Echakatano ebyo urashanga ebyo nabigumire. Ebyo nbyo birakuretere wabo mu police. Mwana utagira ngo ni waza kubandiza. Debana naba bakavuza mwe amukore bari Ermate oryo mugambirizo wa polisi ahabwe cyange cya Kigezi nagira ngo mbanta batorinwe okorgo mu district eji bakaba barigani 18 konka babasize kurebekaho nigani 11 igana 18 bashotira isingire izaho igani 11 interviews wiruka bayoreka ngo bari fit abahandikirwe habire harumwe abishya barukwikana na babiri hamwe n'abasigaza nkaga na mwenda gasha kwa Dan basebye webari Dan basibye abicubina cha NRM okutandika kutorana abebembezi aharengo rw'cyaro bitu aka LC1 kija kuba kariya kanyenca kare urukura ebyo kuteza obururu okwetorora Uganda yarabura abanyashubina okugendera ahabiragiro engenderaho eziburyomwe aine kurateriza na munonga ogwe omuhagizi w'ekibina kya NRM cyayiko mu kutera obururu wa LC1 okusa kutandikiza buri anyenca kare byagambwa Dr. Tang Odoi ogo nuwe arikwebembera ebikuteza obururu okwetorora ihanga abo ekibina kya NRM. The people come together, they sit, names are called one by the village registrar. The focal point person in this exercise is the village registrar. The village registrar will call names. The people say, yes, that's ours. That one died. That one is alive. That one migrated. At the end of the exercise, those who died will be crossed off. Those who migrated in front of the people. As they say that one died, you get a rule and cross him off and indicate died. If they say relocated, the whole village says he relocated, that one relocated.
If an FDC, NUP, DP is in the register, the people in the village know them. And if they call a name, say that one is for NUP, cross it. Unless he was in NUP, he signed with us an oath of allegiance and he came back to NRM. Ogu yabari omurembo Rwambara. NRM members. So warn opposition people who infiltrated these barriers, I will sort you out. If politicians had infiltrated the register with the wrong people, children from schools who have now gone back to their homes, people will say, those are children of a school so and so, or school such and such, cross them, and we shall cross them. Omurembo Rwambara tangudo yabari yakitebe kikuru cha NRM omuruboma yanja kushobora aryebyo ebyomutezi wa Karuru aine kuratera. The voters will go on one side, the non-voters will go on the other side as observers. And the election will start. What are we electing? We are electing members of NRM structure of mainstream. The 5, the chairperson, vice chairperson, secretary treasury, secretary publicity, and secretary finance. Once we have those 5, that is mainstream. Now the youth, the PWDs, they will also go and elect their own 5. They call them special interest groups. That means that in the polling station is already to get identification of hotspot areas and Pazamani. So many cabin Shabakuchana Monong about his Wakaruru, Amana Vetsimbi. Kuyagunyen Chakare over with wa group sing. Tugambasha na mnongo gwa basakutwegitajisha izoba nyinshi na Karuru eshanzu zinga izenye ata Karuru eshantu tugera abantu baza kutandika shayi bisana koseza eshantu baza kutandika shayi ibiri abantu kwisha shayina tutandike kushoma register kuturashoma register mpaka shaha mukaga kuza mukaga Karuru katandike mpaka munana ka munana tarara tera Karuru koleza shaha munana omwe wa TV West ogunisebuma ogunwe arukwebembera na mnonge bikuteza Karuru mbweni wetango doi Wambara City nani ngamba ati na mnongi wo muri wa TV West akutureba Akaruru kitento gambaho na Karuru ka NRM tuyo tureba Akaruru ababa bebisi bakuza kutura nizo bari yanyencha kare nibo bebembezi abarengura LC1 abarije kwatere kibina cha NRM ebendera omukaruru kariya akahango akarukwebembera Dr. Byabakama akalito commission twazo mu district ya Kibare omujishwa president omwanyogo ya shaba abanyakibare obutejwanza ombinte bikwati n'enganda amadini chaika omukutera Karuru kanyenchakare ombwiro akachiko k'ebyobururu kalinuka kwekikubasika okureba ngo nyenchakare bateza je Akaruru. That in Kibare the exercise is moving on well. Please let's utilize this time profitably. Let's utilize this chance. Appeal to all Ugandans from all walks of life. I call upon everyone to come up on the 6th, that's the polling day, to come. We shall be meeting, convening at our villages. We shall come back with the registers, and also we shall want you to vote. You shouldn't sit back and then tomorrow you come complaining that your people have not voted. Kuhandikisibwa kusimba aba flag bearer wa chairperson LC1 wa sero ya mkini na ngusoka na kufunga abasigazi muje tujumbire kintu kino balekipikana kwamba abantu bakuru buhanga aba TV West ndisenyomo Gideon Omrimbara na Ambrose Nwagaba Katoto. Mwibare habashatu bitu bamakuru orguto emberambi iyo ruguto rwampanga chibimba kasinde bisya abatura bayikwataramu kandi bashaba bebembezi okubijuka oruguto nurwingana kilometers 15 kandi nuruga hometown council ya Kajani rushohoro mu district y'Ibanda abatura ku rwombyaro bishatu abarimo Karambwe Chishwahiri Kasinde nibo bayejumbira umuhureji ho mukasheshe akerizoba
abatura nibagira ngo cyoma cerero mu ruguto rwabo mwako gw'2014 okusyo bwa hati batwire ne babona bono mbyentambura kurgen 2014 okusyanera izuba uruguto rwakagaruka mu gacoma cyona kandi amizi ni mingi munonga gakatwara uruguto rwe konka bw'abataka okundo uruguto rwabone kintu cyabo bakagumizamo nibigayigaze byina konka amizi ni mingi katandika uruguto umukwezi kwa kashatu tukora kandi kwa kusesekara tugakatugumizamo tkorana n'abantu banje twekundire konka ntwende mukono ya government aboko bitwe nk'abantu ara kuteremesa kwetaga ama enkogote akwetaga mtehimbwa bitu wahiko mu rwutoru rwijwira amabare mingi kandi ahantu ho twashangira abatura bari kugezaho kugahiguze ngaro aboko besente ni nyingi kurga kunu ya kuzansika kuzara no kuza kwa transport ebintu bwene biri kubinko ko kukireba uruguto ni munonga vuga motoka narga mpanga ntandike naku n'umuntu w'unkuba nyine munajya tunyonyihemu hakire ngende se bigere emotoka nshanga ngesigire munyenka kurugambugera kwa mpanga uruguto rwansika mpaka omusere yakansinde. Daniel Nareba omuye simbira habwe ntebe ya katano mu district je ya Bweju nawe yayegito mukora burungi bwa nseji eyabireka tuhereza sente zukwingana billion emwe aha district eka tuhereze byoma byenguto hariho gureda zabomagazuruho hwiroda hariho ebitanka hariho ki washanga uruguto nkuru ushimwa ndutahiza umuntu wawe utose ukwito nkaba boda boda ngwiteje benesteganisa munonga wije nabantu babiri aha yatafutembwa nonkaba baro kuwagara bakutantukuraga gona kandi uruguto rwito rutwatana saje n'abantu bibanda ntiyamba munonga n'abashubuzi abo kushuburira muri itwe kwatanasana nitwe kurya hakuzibanda abaturana bashaba bembeze kubawera ngo abo kube mikono te kumara ngo nibetenge byome bahango abembezi abatwere kaha twakora ahabiri hatwarwa amizi hatubwa hati twahakora kuka amizi ngagaruka hatwari gasha kwa Juliet Charsima omurubuhweju webari Juliet Charsima reka tumureho tugaruka nagarukurata nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonda ushaka ukutanga indwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mushipa kimwe wa boda boda wayeburizeho mu report poto yabingwa habwa boda boda akekidnapping kandi ekipe kitalebaniza abantu bengi mu state ya Poto inshura y'urubare emisiri ecwecerezibwe omuri Kasese kitine byo kuriya byona hati sazino abana nituborana ho torabata agarukura taho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonda ushaka ukutanga indwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mushipa kimwe abandi bataburwa ma hatizira mabana nokendora abantu trading sendo shanga umushisha n'umukazi kuyo kina woro umushana azinda umukazi nazinda owazina nawe tuweye kina woro bebireta ebire kina woro abo kuzina kina woro nabo nabawe nabageraje nabawe noyende Mbabazi ukubarunda ukabatarura konka mukama no mwesugwa naija kukwasa simwe amazina ganje commission getu head teacher kino integrated primary school mbweno ba old boys old girls all the old students buzumane kintu kirungi kuyija kujaguza ukwishwe myaka igana no kusima ruhanga aho myaka igana yishomereri kandi buzumane kintu kirungi nkabashomera aha kwijwe ishomereri shomereri rushobiza abantu bamana munonga nekintu kirungi mbwene ubuzima nkimwe bashomire kino ni integrated primary school
kurugaruka umwe rwenda abirnebe buyatandika bona buzima maraho tokire nangwa buzima muka supporting ishemereri financially obuhabuzi byona buzima nimba buza muri izira yo buzima mwebari ati bamwe abana benda white collar jobs only emirimo ya office eriyo netu nucangwa abana mwana muzayishomero murebe mukubasa kushoma ebe mukubasa kushoma bikabegesa skills ezo nyincha kare mukaba mu ruhu hate binte byo mukono byine akatari okukira nangwana nebyo muti nagwe echo omashomero aminji ebyo kushoma ebyo kukose mukono biriyo nucabangu muzo mashomero agago mukubasa kuyama emyuga nyincha kare kabahwira Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm at my business, enjoying success, najusa address, all our progress. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. But first wait, with what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Jerry car. With MTN. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine
byo nishara keki tukazakunywa imbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nigushekerera niguteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto, ningashi oteresimu, noti mushanju munana mushanju, chinana nemwe, ashatu nitano, nshanju nitano, narishi tutayire ahachibanja chitu, www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abuje n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cha Nyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuraze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire konka mwana tera chairman wembaga akongeze yo nako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanuzira ntanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda mireke bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNBS kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata
Kurukayo mkahumura mganda makuru chairman w'ekibiina cha NRM General Yoweri Kaguta Museveni tubuhaburwa na shababa memba ab'ekibiina cha NRM kwejumbira omukaruru k'ekibiina aha ndengo zoona. Akaruru aka nikatandika omu kasheshekeri k'iizooba rya nyenkyakare n'okuteera obururu bw'okutoorana abebembezi ab'entebe y'okubanza aha bw'ekibiina ekya NRM. Fellow Ugandans, especially the Bazukuru, on Tuesday, May 6, 2025, the NRM party will conduct elections for internal party structures and for LSU1 flag bearers across the 72,000 villages nationwide. During this event, we also hold barazas in every village to achieve the following. Number one, audit our voter registers by reading out the names of registered members and removing those who have passed away or have relocated to other places. Number two, correct any mistakes to ensure the accuracy of our registers. Number three, update information by adding phone numbers, NIN numbers, etc. to the registers, so that Museveni, the name is there, but also his telephone number and his national identity card number. 4, utilize the baraza as a village electoral college for electing party leadership structures and LSU1 flag bearers. So the village assembly will now elect, although they have used the word electoral college here, actually it will be direct elections, because everybody will vote. It will be one person, one vote. Voting will take place by lining up behind your preferred candidates or their portraits. Please note that proxy voting is not permitted. You cannot have someone else vote on your behalf. You must be present to vote in person. I urge all the Bazukuru and NRM leaders to actively participate in the barazas within their villages. All NRM members should arrive at their village centers by 10 a.m. on May 6, 2025 to engage in these activities, which will take place from 10 a.m. to 2 p.m. saa 4 za asubuhi mpaka saa 8 mchana. Further details will be provided by the NRM Electoral Commission. Our person will be in Rwakitura village, where Mama will attend in Ntungamo, Irenga, to assist in verifying our respective NRM village registers. And in order to facilitate this, I cancelled the cabinet meeting of tomorrow, and I agreed with the Speaker also to postpone the Parliament of Tuesday.
parliamentary city. Thank you, and I wish you all good luck. Omuganda makuru erizoba abarisa batunga obwoma bw'okushara ebinyansi ebyokurisa amatungo mu district ya Mbarara. Obwoma 15 nibwo bwahebwayo gavumenti ya Uganda aha barisa omuri Kashari empango. Gavumenti ya Uganda okunabira Ministry ya Agriculture, Animal Industry and Fisheries yahereza abarisa obwoma bw'okushara ebinyansi by'ente ningashi sausage chopper. Mwere chairman nobabo n'abantu bawe abakoze urumurimo ogwe bakahinga ebinyansi hata babire bino bweremwa ngo kugira ngo bashara somuhoro ningana bapangise byoma babera very expensive hata mbwenu betaga ebyuma byo kushara twabanza twatandika n'abahingi twabegise kuhinga ebinyansi twabahembi bo twaragambi bo twabafertilizer kirisa cyona babhingaje twaraba mutwa basesinga twarabaye bakozereje munonga ebinyansi motori n'abantu 15 bahereza ubwoma kandi tuna masikombuza kubayamba bakurga kushara ebinyansi tubegise no gukora silage n'ebindi. Obwoma obu bwahewa y'abebembezi ba Mbarara district. Tubanza kusima government abo kuteeka abantu baje abo kuba ezona n'enteekateeka za government zeyine kwenda kutuyamba tukakora modern farming. So ibiti bintu byatabaro tubyakawo tubyoko mushobisi nebya government abalisa basima gavumenti okubishika n'abebembezi babo okubarwanaho silage yitu abantu kukoraho tukantwayaringa machine tukajayaringa zinga pade 25 pade takwa tukatwine ibingona n'ibicoro so twamara kena kunkina turukutera ibicoro ebyo na n'ibingo kwenda gukora silage. So you can see already 1 million gone. Kandi obwe tarona mafuta. Imburashe merewe bo munyamugisha umbantu abatore ino mu district ya Mbarara ushanga ngo nanyembara umukandi ndo mukazi. Obwoma obu no government yabuhereza abakozereje konka buri muntu owakatunga na yija kugumana yambisa murano. Omugandi government ya Uganda yaraganise kwatera abashemesa b'amashomo ga arts mu ihanga yaba yatunje Agacencwire. Bugambira nganzi yihanga Robin na Banja webari mujinyi mukuru akuja kuzemya kigana eyishemero ya China Integrated Primary School yasi. Enganzi yihanga Robin na Banja atakagambira ebi abanze no kwigura ikizimbe cy'ebina hishemereri. Mukoro guhana abiyeho no kurundana sente ezo kumayiriza cyombeko cy'ebina kana bemezi bashagikire horage. Icyombeko echo if it is your wish and I know you can government kuya kuchitomba budget ekongera makanto echo chikatkorera munonga kana munonga kana abana niba performing aje. Of course, lack of enough classrooms, lack of enough teachers. Then teacher-pupil ratio, which stands at 55 per teacher, it is very tiresome for one teacher to teach all the subjects a class. Abebezi hona bashira mukorogo basimire government abogumane kwatera amashomero. Turigire kuhereza ibyo kuri abandeja aro twahereza bakatereza ibyo kuri ibyo byona nevane birgom office yo mcyaro gumutero munga. Amabataga kutwara ihunga bihabyona ntibantu irikiro mcyaro gumutero munga. Ahantu henganzi hanga Robin na Banja ahirire kumuriza abashomesa na munonga amashomo ga arts ku government ariyo ne korobchwe kihembe okuba kwateraho. That the NRM government is aware that you work with limited resources. We encourage you to continue serving with commitment. And government remains committed to improving your welfare and providing the support you need, as we already improved the salaries of scientists. Ishemero ya China Integrated Primary School neri ya government bituruka cyane ko mu mwaka gwa 2022 kandi basize kushoboza abantu bamugasho. Aha wa TV West Susan Charsima na Evans Tarimo.
Kabari Susan Chatsima omuvuzi wa boda boda ku rwo mu Rembo Ford Porto owayebuzeho irizoba yabingwa umurimo gwa boda boda Guma Richard ubinji bari kumanya kazukuka ahabirabirana okwezo kwire akabura ku rwo mu makaje arukushangwa mu Ford Porto echatumere habaho umuhigo ogwamani ababodaboda abanyabuzare banywani be bakatahamu batandika kumubika obwe bari kutekateka ngo abanyanzugwa babasa kuba bamuburizeho bari kwenda ngo amushashurwe sente bwanyuma yakire kace pichiye eyabire nakoresa ekaboneke ineshagama eyabire jiri hihi echatumera bamwe batekateka ngo ayisirwe konkogu akiza kushangwa mu district ya Mtyana hurire kandi nuko kugarizibwo mu Fort Porto turubata twajwara mbibera ebibire twagire mu twagenda mbisaro abandi abatagire nsera ngo mugenzi wetu akozereke kale mukama no kuja kutugabira turubateine muzizi twajyayo twarugaho twagenda mu kibera cya Kenzo Jukino twakirubata obu tutara mu kisako kuno twakusangire ibintu bakatunigera tukafuerayo bwanyuma yo kugarizibwo mu Fort Porto ogwakamanyisa abantu ngo wakaza kweshanga yeshanga hankungu atine cyari kumanya tubasaba mutatujua ogwakagumiza muyashoborera kurungi okwa abantu batari kumanya babandize kumutera karifom nuko kumwegura kandi ndide amazima gakozereki konka ituru kugambira ebi cyashangwa ngo mukurogu tine muntu nomo wamuburizeho ngukwiyaho akebuzaho akekidnapping kandi ekintu ekitalebaniza abantu bengi mu state ya Fort Porto abokuba abantu abo batwina mu bwesigwa kandi batwina mu ngonzi so bahura ngo wa boda boda akwasirweho abantu bona bumukiramu baitu bakayimukiramu abo ensonga ya muvugi waitu wo mukurora ngo pikipiki ye twasangire mukabura wali ntumanya omuntu ogwa mwisi umurukiko rwatebenkanisa bwa stage ya boda boda habire nakorerera izoba aba boda boda bagenzi be barna bakaciko akarukura ba boda boda mu Fort Porto bacwa mungwa bingwe umurumogu so hati ntaito nkabebembezi ba boda boda tumuhumuize mirimo ya boda boda uhika abanza agenda amarevufubero byokwe baraba bamayire namabanja ngo bwaraga malira then agaruke waragaruka mu ofisi ya boda ntijya kukara nawo tubaza nawo ntongera ntumureta mbantu abatanu babona nabo tubaza nawo kurora uwo bamuganyire utomuganyire zukuka ebintu byakozera na family ye kirahaluwa kugenda kegarukamu akaita kemera akabaliza abantu kiyakozera obwaraba atakikozere twizire tusaziremu na mukama wange mkuwange chairman abanze ayemere mu mulimo ogwa boda boda ekyakozere tikirikirungi kandi nisima leadership ya site ya boda boda enchama imuchiyemu ningitikinga 100% abanze ayemere ko nyine mu nikigambwa ngo Guma Richard amabanza gakamwehindukana atyo yaburaho kandi abebembezi bajumire kikorwa kiguma yakozero kwebuzaho twagezaho kugamba nazuku kanshongeji konka masumuge gona garukumanywa gabagataruho gasha kwa Jonathan Tusingwire omuri Fort Porto webari Jonathan Tusingwire bwanyuma ya government kutandika okutamani omirimo y'ebyemikono erukurabira ombitongore n'enteekateeka zitari zimwe na zimwe ehureji ekozire cyangwa kurwanisa ibura ry'emirimo omu minyeto bamwe abahereze kubangurwa mu byemikono nibagira ngo tubakibonabona bari kuronda emirimo yo gukora Farida Kemirembe orukora umurimo gwo kubija omutawune yacegegwa nagira ngo kwega emirimo y'ebyemikono kimuhwerire cyango okwebisaho hamwe no kwetungura ogwakashomera hanteekateeka ya gavumenti ya Skilling Uganda bwanyuma yo kutongozebwaho muri Chenjojo abimu haliyebi hali kuno mulimu nkozireho sente zange nagura hembuzi zange mukaga embata zange 12 nekini nagura hesimu yange smartphone yani mugirora nenyambaho kwiha design ya interneti ogunasimo mwebembezi wihanga ahabwo kutaho amatendekero gebyemikono ombyange bitari mumwe na bimwe agara kumanywa nka Skilling Hub isimo mukuru president wihanga
abo kuteka mwamani akasupportinga isomero lyetu lya Kijwiga itwe nkaitu abana abari batakwesobora tukasomera busa akatoka sente pole nanjye mwije hanyuma nintera abasiki bagenzi banga baliyo nisaba mwije bali mabara bali mahoteli mwije tuskole nko muringo gumwe go kwenegeza enteekateeka egi eminyetero kwegitira mu kitongore ekya Passion Girl Child Foundation bakwatanise na Iyawe Uganda na Defora nabo batongwize enteekateeka y'okushomesa eminyeto ki na munonga bishiki abazireho bakiri bato nabo ngo babase kugira ekibayekorra so twasazeho tukolagane n'abantu b'ekyegegwa kubanga nakyo twakola survey yaffe research tulinayo ba young mothers n'abaana bangi abatali mu masomero abaana babuwala nekyongezezza nnyo rates za okufuna embuto nga bakyali bato twe aba Passion Girl Child Foundation targetinga abaana babisi omwana kuva owazaalwa erizooba n'obuyako yasuire kozirira abaana baze omu maka amaka gabula kuba successful tubafuna enda bataswirwe so tugeze okuyamba aba baana babisi abantu bija kuba nibashomesebwa emirimo y'emikono etari emwe n'emwe ahabwa busha kandi bongere babaha n'ebijwaro tuza kuba nitusikiringa ba youth aba tukubegesa okukora liquid soap tukubegesa okukora reusable sanitary pads tubulyo omwe nabasa kugura padi etukugura 13 n'abaana nk'abandi n'abaana nk'abozo kandi bambetaga obuyambi bw'obozo bakubambetaga nkabo ninga omwe betaga no bokusingaho omunjerejo abarukuza kubangurwa nibagira ngo enteekateeka egi neza kubahwera kihango okutunga emirimo gasha kwa Philip Murangira webere Philip Murangira reka tumbere ntugaruka naganda makuru katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka kule bizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune maduka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Otweraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranywa mpora naryo nebirakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nko black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika kya roller kirakoze za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha
mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 umukoro utaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe nabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja namugamba omuwara nga Buganda kombucha gana abantu baje kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kariwa singiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kulukumiroka Buganda kombucha. YMCA Comprehensive Institute is Uganda's first private chartered as a degree awarding institute that offers a variety of programs to equip the youth with skills and knowledge to succeed in their career. We offer degrees, diplomas and certificates in accountancy, business administration, decoration and events, clearing and forwarding, catering, fashion and design, cosmetology, journalism, computer science, industrial art, electrical installation and motor engineering. YMCA has also introduced a bachelor's degree program in early childhood development, plus a bachelor's of primary education and diploma in primary education. Registration is in progress at Wandegea campus and Buambo campus along Bobo Road. To apply for our ongoing April and May intake, contact the numbers on the screen. YMCA Comprehensive Institute, the first chartered private other degree awarding institute in Uganda. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Vibe mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Vibe mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Letunjire kabo de super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit yemtware na nechweka. Lero zindo zishashure mpora mu bicweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nari buri kwezi. Kiri yahariwe. Turi hamwe amashemerero gitu tigine kizivira. Amateka n'ubushunshureke nibukuratirwa. MTN nerebero Uganda Communications Commission. Omvare gw'abantu abarukwata uburwere bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafiri uburwere bwa mpox no bujanjara buti okwikandira kimwe no muntu owayerekere omanyiso no bubonero bw'uburwere bwa mpox nkorhererwa hamubiri okwata habinte bukozi bwo murwere ninga amezi agakorwa mu mbero gwe obo no bumanyiso no bubonero bwa mpox okwemba moro orhererwa hamubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda uburwere bwa mpox yetantaro kwikanira kimwe omubiri ahagundi no muntu okeberwe kikahamubwa kuba ino burwere bwa mpox yetantare ebintu byona ebikozi bwo murwere oyino bubonero bwa mpox gumona abo mungaro orokozesa sabuni na mezi ninga kugumana okozesa sanitizer tungo mubazi okutsereka uburwere bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato wakureba ningo katekateka ngo muntu ayino burwire bwa mpox tera hanamba etari yokushashura sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha ahamukutugwa your report ahari 85 not obutumo no kureterwa ministry y'amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore erizuba nza kutayire cyaro moviti utoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugomshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ibabo kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe enganda zona zikaziranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka yokunabisa abaana babo omwana nabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya Movit okweyesiga izoba lyona. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and lasts long. Like geisha
Ageisha. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Kuruka mukahumro abahinji okurwa mutare cha Chanyarazi omuri Hima Town Council nibacuraganjire koma bwanyuma y'emisiri yabo y'ebicori ebihimba hamwe n'enyanya kucwecerezibwa enjura eyorubare abari bashaba government kwergayo hekabahereza obwezi bw'ebyokurya nangwa n'embebo. Abahinja aba nibagira ngo enjura ebire n'umuyaga mwinji n'orubare ecwekerize emisiri yabo yagwa yaleta kiyaga kingi ya mabali ebintu byona byesisikara ebicyoli bihimba byona bifire emisiri yona tutucyayinemo ki okutuyinemo eminyeto negira ngo akasente kabo babire bakatira mu kuhinga ngo bundi bakaganyirwamo konka kona kacwekerire tuna kapitende tutandikisa angapino sente bona akamukapulengeka tuteke mu misiri neturo twafuna enkorakorana ongato bakujekizibo nkakenu sinto itono hikamukora kenu wa sanga twahika twagarukire nyuma twagaruka hazira ubwenjura yizire munyamwinje irimo rubare atware misiri yitu n'umuyaga shaba government tuyambe turi roni y'abandi ba banke baratwemereza amagoba barakora kitu kumashokora murebe misireji enyanya bateka musente nyingi muno za parish modo zote sigire kuyamu akasente kugarura atanika nanka parish zeitu ndio shababu yamba mu government mutijembaza mutiyambe Joseline Kaboho omwomba hinji hata nagira ngo enjara rwaranda ebasa kubatera tutine huturahe byokurya baratuhereza nibyo turatwara tutine byokurya byona hati sazino abana nitubora no huturabata ay school fees za abana turazihanga tutine huturahe school fees za abana gasha kwa Gerbert Muhanguzi Kwebare Gilbert Muhanguzi abinazi abatakamanyiro botse kibanda Chentebe nembaho hometown ya Kabohe omushema municipality abayirebire nagabo nibagira ngo yokize bibanda omurura gutira buri nshonda nuko kukanga babiri babyamye munda yami kuza kurra umuru kwa gaheru nza kushora nsanga aho kubanza nto hantaka kuri ya muheru ushora nishyaba harbazu binuka yomarana netabanda barbazu nsanga bona twakwatine tukuzaya twemera interesse musaha yazaziri 11 bangira ngo workshop yawe yaje ekingo basabanye no muhanda hati kaona shanga kigo cya pastor muro wakanaza kubuza abana bambararamu bangira ko baza kuba bariyo bakoza temperature zarenga zabanyingi bene basi ukomeza kubaza kushanga basanga mu robot site na site Polisi ya Shema Central Station akabohe ekikira hamwanyogu ombwire konka bashangire batachine cyo gukora ahabo kugira ngo tubine motoka iyo korazo muru kozi yo muru tukimanya aspana ekikiro ho muru kwata tukimanya konka bizakushobora baguhemba n'ikintu kibi munonga konka nimpumuriza mukama weke banda amageza hiyagihire koreke kibanda obwakiruho gakiruho kandi wo wahemba nawe ni gaga amageza gayine hariho ikindi cyariyekorera aha kuba n'umwinazi ibintu byone byaje mu kindi kitwatasa aho wade banye mu imbere nko kumpareba kindi kintu kirwade mu cyurire muro kubagwarga buri side botinde cyo kubasa kora botinde cyo kubasa tutasa ebintu bya miliyoni 50 nibyo bicwekerire gasha kwa Michael atwakire
Omakuru agebyemzano abejba primary aba district ya Kamwenge hamwe na Mbara City basimburwa kuza kwetabo mu mpaka ezo kwiruka ez'amashomero ga primary eza Uganda yona kandi ziri kuja kutandikanya incakare ziri kutandikira mu district ya Kabale. Omukoro gwo kusimbura timu y'abeji ba district ya Kamwenge gwakorerwa RDC na mukuru w'eby'ubwegese abayihanangiriza abazani okugira emico emirungi. Kabare musingure ngo kumukina mutima ngo mwagenda kuba basinguzi for God and my country. Okwirukanga n'ukurungi itwe abana habo kuba omuco yawe wabo wirukangira amagara gawe muri taka kuna gwaragwara nikutekateka mu n'ekikopo ubundi baraza kukineta Kamwenge niyenda kusima ministry ya education etuhereyo esente ministry ya education ne supportinga ebyemizano. Omakuru agandi abeja barikuza kujwekera Mbara City mu mpaka zo kwiruka zihangiza abana ba primary basimburwa. Come out victorious and winners, and may your glory always shine upon them. Mbabazi bagenda oganize na flying color. Amen. Hata abana abarina bana bitwatwara n'abana abarukuruga omu mashomero aga government kana naga abantu buntu ningasha guturkweta private schools. Ekyo cyoreka Mbara City itwentu promotinga ebyemizano na nebyo bwegese. Enzo rwo mashomero gona agwo mu storm kandi abana tuzakabare ntuzakumarayo ebiro mwenda hati aka competitions zitandika ebiro bina mpaka 2014 okwa katano oko. Empakezi niza kumara ebiro mwenda omuri Kabale kandi timu y'abana 24 okurwa mu mashomero ga Mbara City nibo bajwekire. Omuganda makuru g'ebyemizano team z'amashomero ga senior aho kurugwa mu Uganda yona zararazishire ahari Bukedya Comprehensive School okwetekateka okuhayana omizano etari mwenemwe emizano ejero kumanywa nka ball games 1 neija kutandika nyenshakare. Timu ezo kurugwa muri Uganda yona zahiko muri Bukedya okwetebenkanisiza kuhayana omizanire mu mupira gw'ebigere rugby, basketball, hockey n'endize rukutandika nyenshakare. Under the photo with him and they had run away. Ezrechire Ankole, Ezrimubone Conceal, Shema Girls, Nyabare, Ntare, Maryhill, Mbara High, Kashenshero, Sacred Heart, Chibingo Girls, Nezindi, nazo zahikayo kurungi kandi zona zabani zibanza zashwijumwa. Emzaneji neija kutandika nyenshakare kandi neija kuba noyerekwa butunu ambeho zitu za TV West. Generally twatamburaje munonga abana ka kurundi ya debara hapo ngati disatu ba restingaho atunze planning za kugeraho recovery session kugira ngo at least abana bagakubumbere tambwire nyumwa baziyo kurgasha mukagazi yangwe twatambure kiro cyona twakabukedya musheshasheshe abishi bari mu good mood entebe kansa abantu batwakiraje bukedya abishi betebekanise nga timu Nyababore Secondary School ntwenda representing ishomero Bushenyi district na nkoro yona kazone kandi abana bari mu mbera nungi rege mzano Bukedya Comprehensive School buri kimwe cyona kirset abana hiba kuza kurara faraserumu ebishayi byona twamaze kubimakinga so tutegerize izoba ryenyine ryege mzano kuza kutandika gasha kwa Alozius byamukama omuri Bukedya district. Webari Aloysius byamukama ago nugo makuru Agacencwire agutubasa kwisiaho omwebazi yogu na Mbabazi Charity na Sunday Brand reka tubendeze omwebazi yomurunji otarga TV West. Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei
Dondolo, buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbireba ne kuchiwaho chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited Atina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko program okumbireba msibireje basebona banyabo tina events abantu bakuthereza mega tent mbasangire kweza munyonyi za Saturday abatine hibatakora nabo echo abakampara bamba basako barawukira kandi mwa aba western Central Market Building room number 17 Mbaguta Street Mbala City chituzi drinking tuenda kubasima nimo matanje na programu okumbireba nabo cyo yabachituzi nienda kubasimira kimwe accident arguto in developed countries waza nkaza China nkaza France nkazia amahangago agetegerize ga Netherlands witro muntu arguto ejon death sentence abako abantu baryo mu Africa nebafa munonga nebafa fito abakusiba arguto wano abantu batomera kandi wiro bwinji abantu twakutomera ngo bavuga kubi ninga bakora ki abakore nguto. You can imagine nkoro oruguto orohereza kuferwa aho omwana wa Sudiri ejo mbageta highway ke kubera highway oshemere kuteka ibintu bukwasya bya indicator kwereka ngo you have blocked the road kokato kubasa kuba ihangwe twara baharuguto ne express wo mutuna highway muntu navuga cyakwenda because tokuza kuvuga na mbuzi tokuvuga na motoka tokuvuga naki abantu oruguto barimo inspector no inspecting and all of a sudden oteke minto muhanda ebisimenti ekintu no basa warebe nankane omago kuteka why do you kwata ekintu cha simenti chemotoka takubasa kutera okashiteka mu ruguto hati nkoriye yaremerwa nkibanji manyisa ngo noyendafi not ibintu bya plastic artist yaremwa abitere konka atafa aba omu Uganda nono ovuga ruguto obugana hamp wahingura rukaya tukatura cyo kugwaho nyona makanika abantu bakakwatitaka abo kuba nankeje ebe bya sino truck abiriyono bitamu nebikwiho mushenyi hati bakwatitaka barta ahamto gwa kolans tine chapeche chikumanyisa omuntu ariyo naza kurenga akatembo giyende zironza kuhinduka oravesade hamp omanya areba hamp eketwisi kuza kubuza abana ngo arahabi atera hariya and the police doesn't comply omwanya ogomba kujya ngo abantu binji baferire now ntwenda nambone nko ogwomuntu abatire hebintu ebi they should be in prison right now omuntu tisirwe speed no aisirwe kutomera ebintu babatiro mahanda ebitashamire kandi ataro anything to show that you have blocked the road. Yes, so tuleka kugira ngo ngabire navuga munonga emotoka yo ine I mean niyo kuvuga ko kuboine 10 nkeza abantu kureba wa to kurenzi ganana
abuke yawe ne komiga na kinana omuntu aine motoka yeko heza bishatu nkaga nabwo akuvuga bishatu akasiga yonkaga still nabari nabwo cyo tukumbremi konka abantu abakore nguto police. The police must jump in quickly abantu abe bakwate omuntu areke kufera hamwanya bakagumzama akafera hamwanya akagumzama ndebere speaker TV najya ngo contract akakubyama ayegora jata nyancha kareba nawe mute urugoto rwo mute ebisiminti omwihangeriye gitu ya president Museveni contract atokujya ngo ryo no tugirire Mbabazi anito bakama bawo abako mu rumono ko recent akari habantu 10 ni warabere so tokujya ngo no tukorera ngo turiya Mbabazi zawo no uriya Mbabazi zitu because tukwereze sente so enguto kazi bezo mu cyaro kazi bezankaye bantumwe ekintu cyone kikuzagati y'uruguto ashemera ko sign post okworeka ngo uruguto ruhine cyuru wahura especially cyuru nuko kubireba iwe mubireba ukumbireba yaba ni kukibaho Chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited Atina Events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensiyona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kensheko Orwokubanza icyo kubanza ayine kureba ngo yakendeza aha ntubasa kubyeta ebishaje byakuba naryo ebishaje bintu byakuba naryo kurugero bagahampuna konga beshaje nyabi omanyisa biya ekinde kimwe kishaje kikira ku bantu rya ninga bihe tukurye buri bishaje atuwa kureba je ninjira abantu binji ntuteka ntusika okusiko okusiko nokongera ebishaju omere ushanga umuntu enyama wagiye buca eyine kishaju ikishaju cyo wakitumu umusafuriya ugariko yongera mbuto kandi ushanga enyama yonke yiha buca yo nebasa kwesika utagize rota utatire muna Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna MTN Momo esasudde yo akolegwa kusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira kula nga nze muwanguzi nakonde nnooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction.